Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manipod dito'y Nemars Studio at tuy manan na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga agpro-problema kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manen ni kasin nyo ngayong yung Ruiz nga umay manen mang tedbiyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan ti problem of the day ni Marife iti Ilocos Norte nga napauluan iti Madimet effective kunana anya nga tat madi nga effective. Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo nga Marife iti Ilocos Norte. Dear Cassie, sakbay man ngayon nakbinsa-binsaen ti pakasaritaak nga kahit kung pabalakadan kada kayo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio kastapay nga digiti padak nga kanayon nga bibuya kay nagdingdengeg iti programam nga makaited liwliwa kada kami itinaldaw nga panagbibuya mi nawaya nga agbibuya kadagiti programa yo kasin yung gaputa awan iti trabaho nupay awan ti trabaho kasin amok nga syakto ti makaited iti napintas abiyag kadagiti naganak kanya kweno ti pamilya. At ti arapaap kung amin kasin yung maipadaak kadagiti nakagasgas at launay nga babalasang iti lugar mi nga nakaasawa da iti balikbayan nga itan ket agnana eddan idjay balasiw taaw. Nang runa digiti kakasinsin ko nga apalak launay ta nakaasawa da iti Hawaiano ket itan nagdadakkel ti babbalay da diti lugar mi. Magatang da dagiti kayat da tunggalag bakasyon da ket nakapinpintas dagiti arwaten da alakat ado digiti suod dang alahas ken no agbusbus da iti kwarta no sumangped da ket kaslang awan anyaman kadakwada. Ingked den ko iti bagik kasin yung nga makiasawa akto met iti balikbayan. Umunan to ti pamilyak nga tulungak. Ngem no apay nga nagtaklinak iti programam kasin yung dayti mantinak inuten nga binsa-binsaen. Kano anyaman iti nagbali na parikot ko kasto man arugyak ti amin. Ape di ka pala mapan maturog si Kamarife. Cellphone ti ubram dita paraangan. Oy. Ay na, di nakpaipang pangag. Ay, ape nga di nakikaskaso ha, Marife. Nga maturugan ko nak. Ay, inangan mo to. Anya ti pagparparikot am launay ta nakamisuot ka. Nga cellphone. Maproblema anak nga rod nanang. Anya ti problema si kaman pailaan dete awan ti trabaho na. Nga sadot nga awan ti ubranan dito balay nga maproblemaan pailaan. Di da ka lang nga rod bugtakan nga agtrabaho iti balay. Sadot ka mauma kang paikingkan. Sermonan nak maninanangan. Ay na, sang kay bagak kada kayo nanang. Ala sige sermonan dak ita. Ang iminto no, magunod ko ti arapaap ko iti biyag. Siyak tumod ti pagkamangan nyo. Ay na, kaano pa nga mapasamag da ita. Anya nga arapaap nga kunam. Dati makaasawa ka iti balikbayan nga kaskal dagiti apalam una nga kakasinsin mo. Katwan ananang, kita mo ti biyag da ita. Ang at least isuda amudat ag trabaho. Ngisi ka, ultimo pantim di mo pa'y malabaan. Ay naninanang nga itong reklamo na. Tulungan nakmangkid di nga aglabain to no bigat. Dakailatan nanang, ay naamuyo mat nga aglatlat ti kudil ti dakulap ko no aglabaan. Ay awan ti masaok. Ay awan ti makuraking kan anak ko. Ultimo ta silid mo, di mo pa'y maurnos, di mo pa'y madalusan. Ninanang mo to.
Anya ayat problema. Dito nga rod kachat ko nga hawayano nanang. Ka, saan nakakayat? Gaputa sadot ka. Saan naman amo nanang? Nga sadot ka. Saan naman makikita ti tigtignay ko? Makikita naklaing inutong galag chat kami when nag-video call kami. Makikita nak itiladawan ko iti Facebook. O kat, anya nga rod ti pagparpari ko tam. Di nakakayat, kasta. Ay, saan nanang? Kaya't dahito nga kachat ko nga hawayano. Anya nga rod ti problema. Agawid nga rod, iti mabita panahon. Anya? Agbakasyon na nga di na yung bagbaga kanya kit na biniglanak mo. Into no, dualawas laangan at danto ka nun. Kat di ka maragsakan. Maragsakan ka kumaat, agkita kayon, iti arapaapam nga balikbayan. Una ang kita nyo man talangak ni. Nakangis-ngisit no, apeng amin ngay malalak, iti kudilyo. Pabasol ko pa basol ko pa apeng nangisit ka man kagpaisaw. Kat no kayat na ka nga talaga, akat nangisit ka man, uno na po daw, akat. Awan ti anyaman king kwa na. Unang nanang, namnamain na nga na po daw, tagar aramatakmat nga ti filter, tunggal agipo sa kitiladawan ko ti Facebook. Sano ag-video call kami mo't ka. Siyempre, nalawag mo't no kwa, iso nga ti amuna, kulay ko nga talaga dahil dyan makikita na, iti social media. Ay na, jak maawatan dahil nga social media, no apeng amin mag, agpapapu daw ka, iti social media nga ako na. Kat dahil tamot ti kayat da. Akit, dahil ti mo't ti puunak nanang, ti pintas ko. Iso nga problema nga rod. Kaya't ko ti agpapu daw. Tapno ad-adda nga kayat dahil hawayano nga kachat ko nanang. Ay na, Diyos ko, di kakit di, agagagat ko, matapno kayat na ka, dahil tahawayanaw. Ure man no kayat na ka, gabutan na pintas ka, ang apaman nga maamuan na, dahil nga galad mo, dahil nga kinasadot mo, anak ka. Ay na, Diyos ko, di nakantumala kayat, di nakantumala itong pal. Ay nananang, umanay dahil pintas ko, tapno no, ikasarnak to, dahil nga kachat ko nga hawayano. Ay, di kayo agtaltalik namin kanyak nanang. Kasti kunak, da kay to ti umuna nga mairanod no bilang laeng ta makaasawa akto ti hawayano. Ay nagtagtagainip kan. Panawag ka man laeng ay. Ay, sinermona anak man ni nanang. Maproblema anak man nga talaga, dito langak. Kasano nga nga pumudawak. Kitne, duwalawas laeng. Agkita kami tong ti hawayano nga kachat ko. Api nga di ka pa'y mangan manang. Ha? Api di ka pa'y mangan. Api nga cellphone ka, maungtan kan tumanan kaninanang kintatang. Alam ang kalat na ading ko. Dapi kachat ko. Maproblema anak launay ka deto'y kachat ko. Kumamano si katyagin na umanang, urayik to pa'y laang mo't deta panganam. Ala, kita ano sa mo na ading ko. Awa mo ti klasem ita. Manang napi nga siyak mat ngububing ti aginaw iti panganan. Siyak ti agidaliman, siyak to iti agdalos ti salas kada. Ala, saan ka nga reklamon anak ko? Ay, ading ko kunak kuma. Tayin to no, makadano nak ijay balasyo taaw. Naita ka manon, kitagpaiso. Uray anyan to ti kidkid dawam kanyak, itid kunto ken ka. Uray di ti agkakangina nga cellphone, arwaten, anya ti kayat mo, ibagam kanyak to. To na dak di Hawaii, to na makasawa kiti Hawaiano. Ay na, si kanto ti kang runaan nga mairanod, ading ko. Kat pagbasahin kanto pa o di mo pa'y kayat, iso nga agan anos ka, agagagat ka. Niwit manang, saan kay bagana data? Nung arod saan nga mapasamak data? Ay na, mamati ka kanyak ading ko. Sumangpet into no, dandani sumangpet, dati kachat kong Hawaiano. Kat, umay na kay kasaran. Ay, saan pa'y angam? Sigurado daytan. Kat dati panagchat-chat na pala kanya, kat kursonada na. Ang imti problema, dati kudil ko. Api problema ta kudil mo na manang kat mayat-met. Sa anak ko nga na po daw.
Anya ko mati problema no saan ka anapudaw ket talaga man nga kasto ti kulay ti kudil tayo. Ket tingarod ammo di hawayano ket napudaw akta napudaw pasig nga napupudaw dagiti ipupos ko iti social media. Da kay tumot ngamin manang. Anya, paymet ngamin nga papudawan nyo ti bagiyo no, agpost kayo ti ladawam ti dita social media. Ay na di mo maawatan ading ko. Taubing ka pa. Basta, tuno malpasak mga saan to lagi na, urayam latan. Anya ti problema manang. No kasanok nga papudawin ti kudil ko. Aguri ka, friend mo ni bakla nga kakaruba tayo, saan ka di? Ni Manong Ruben? Ruby ko Ruby mo tinaga na di Facebook. Ay, wan, apay manang. Saan mo ka di makikita di kiti pupus na? Agi pupus mo iti produkto nga pagpapudaw. Ay, wan manang. Ang apay gumatang ka di? Pangalaan mo ti gatang mo manang. Ay, naadamot basit urnong ko Ta, no daddo mano ada maibati dananang kentata nga barbarya or urnunga. Ang di namat imposti presyo di kiti lako na nga pagpapudaw. Jakmot kahit nga ag-comment ta. Tadamagit kung salud-sudet ko man sagmamano. Kit ag-comment ka manang tapno no replyan na no sagmamano di kiti lako na. Jak nga rod kayat. Ay, baka kit ibagad kita tattaon nga. Nga agar-arama ta kiti pagpapudaw. Ape ko manumamon da manang. Ay mati may natural beauty. Ay na, di ka maawatan manang. Di kad maamuan dan tumutlaang no pumudaw ka. Ay saan di kayat ko, ti amot tao, pimudawak, gaputa sa anak nga rumrumwar, gaputa sa anak nga main initan. Saan nga gaputa agar aramatak iti anyaman nga produkto pagpapudaw. Ay nani manang. Di ka talaga mawatan. Talaga di nak mawatan ading ko. Iso nga, ingkanto man damagan kini Ruby. Nung sagmamano, dagiti alako na. Pisyak pala di baon mo manang. Alakit alang ingkanton Ay na, ito no malpas ka nga makainaw, itinanganan ta. Ingkanto ikin Ruby, tadamagin mo sagmamano. Dagiti lako na nga pagpapudaw. Ni manang nga talaga, si kalatan manang. Ay na, napudot ka ading ko. Diyak kahit nga mainitan na. Adda nga ngumisit adda akon, girl. Nimbag matimay ka. Ay na, siyak pailat pinadanon mo, met. Ay na, bakla. Alam, wag ka siyak ti umay. Kahit kung artag papudaw. Sakot, agpakainitan dita. Sa bagay, wun matkid di Ken no laki di sigurado nga gumatang ka, ay naawan ti problema uray na sulinek ti lugaryo. Umayat nga umay. Angim di mo mat in post no sagmamano di kiti lakong bakla. Ay saglalakalaan dagito. Talaga? Wow. Ti amok kat nangina dagita. At makitkitak no ka nga dagi pupusti ka kastakit saan. Nalalaka dagito. Dagitoy. Na ipuslit ije pabrika. Talaga? Kitain na. Original ti packaging na. Angem. 10 times nga nalaklakang em di original. Iso nga, ado ti gumatgatang ti kakastoy. Kasi ang papadamot lang nga, effective. Di kahit mo saan. Original di kitoy. Ngem nalaklaka nga amang ngem di kiti presyo ta. Di kiti makatgatang di ta nga. Wen, di kiti makikita nga ipopos di kiti legit seller ko, no? Magatang mula ti saglalaka. Iso nga, nagasat ka adapay na bati nga stock ko. Talaga? Wen, gatangin mo girl. Ay na, itad ko pa king diti buy one take one. Basta mga lakalakit di. Buy one take one? Sagmamanumat. 150 lang dito girl. Tagwa 1,500 no gatangin ti sa bali. Pinaglakamat tan. Katwan naipuslit nga rod dagitoy manipod iti pabrika. Saan mo't nga imitation dagita Saan? Ay na, malasin mo mo't dito packaging na girl. Aglako nga rod mo't iti peke. Di ka siyak ti madadaal ka dagita customers.
Pero sika, bakla, di mo ka di pa pinadas? Pero aging gaita ka, di kamit pa ipimudaw. Ay, oh, ikat saan kumat nga kaya tagpapudaw? Takay kayat mat, dati papak nga, kasto iti kudil ko. Anya nga papa? Dati boyfriend ko, Di na kahit nga pumudaw, Taamangan ka, no, tatalyawan nak dagiti boys. No kasta di mo pa pinadas. Saan pa hingim adot nakapadasan nga customers ko, girl? Effective. Apag bitlaan. Ang ti problema nga rod, sumangpet diti Hawaiano nga kachat ko kat 2 weeks laeng kat ni Adnan ton. Kaya na nga ta. Kaya na nga ta nga papudawan dagiti nga produktom iti 2 weeks laeng. Ay nakaya na. Uray overnight laeng makita mo ti epekto na. Talaga? Awan ba ti side effects na? Ay na legit dagito original. Adami dagiti madamdamag kong bakla nga anya. Dagiti peke. Nga ada madi nga side effects na. Ay, Diyos ko aya. Kasi ka ano yung kagumatang kadakwada, kadagiti nangingina, no, agduwa-duwa ka kadagiti produkto. Ang hindi ka mo't makagatang at awam mo trabaho. Ay na, inuyaw nakpay mo't, bakla. Katagpay sumat. Itay damo ako, ibaga ti ading mo, nga gumatang ka, ay jak mamati, tapangalam ko iti gatang mo, ang malagip ko na saglalakalaang dagiti lako, ma-afford mo mat siguro. Adamot 150. Kanak mga rod, buy one take one ay na. Kaaduam ti apply mo yan tarupam, yan tabagim, yan takudil mo. Tapno no, eksakto, into no sumangpad deta kachat mo nga Hawaiano, napudaw kanton girl. Sigurado ka Ay, sigurado dayta. Madila effective dati, isublik ka. Ay na, isublik ti bayad na ka. Isublik data pinagbayad mo, no madi effective nga talaga dayta. Ay, wala nga rin. Mabit lang. Tayo nakaalaan dito pagbayad ko. Ay, di ka kumapinastrag dito bisita, manak ka. Anya nga bisita? Sino tatang? Ay, dati ka sarsarita medya iruwar Ni Ruby. Saan ang tatang? Kanya day tawit mo. Dito awan, di ginatang ko kinibakla nga. Pagpapudaw. Ay, Diyos ka. Nangalalaan mo ting gatag mo anak ka. Awam mo ti pagsapulam. Ay na, ang damat dito na idulduling ko atatang. Ay, Diyos ko, anya ka day tanga produkto. Pagpapindas atatang, pagpapudaw. Ay, unay ka mo tayo. Ay, agpapudaw ka. Di ko makakadeta galad mo, ti baliwam, sa angkit nga takulay, ti kudil mo. Anya, deta kay man ang tatang. Kontrabida kay nga talaga. Sige, di kayo ito ipaw-paw-itan, ti igatang yut arak yo, no adak to di Hawaiian. Hawaii nga. Itila agdaag mauyong kansan. Agtagtaga-inap kansabay, maripe. Ay natatang, sumangpet dati Hawaiiano nga kachat ko. Ket no, agkagasatang kami agad di, umay nakto ikan laysa. Numapanak to di Hawaii, dolyar ton tigi kit-kitaek. Di ka di kayat nga, parsya kang kay tumot ay ti dolyar tatang. Tapno no, di kay marigatan nga dumawdawat kininanang ti gatang yu ti arak yu. Anya. Ay, Diyos ka. Kasanong garod nga kayat da ka asawaan anak ko. Di mo pa'y maornos ta kwartaw. Di mo pa'y amo aglaba. Di mo pa'y amo agdalos iti balay. Ultimo pa naginaw iti nanganam. Iyasam pailat sa balay. Ngitata nga talaga. Ay, puta. Hagi ka di agreklamon. Tanin to no, bumakna nga. Da kay tumutla, ang iti mairanod. Uri man gidi, mangalat ito ti katulong nyo. Tapno no di kayo mabanbandong agtap-trabaho. Anya. Nakarkaro ka pa yung dagdi kiti adadya Hawaiian. Ano kasta nga mga ala ka pa ti babaunan. Adot maarami dan ti kwarta tatang. Iso nga, uray no awan ti trabaho kita. Ngem patsek. Nga siyak tot makaitid iti naranyag nga masakbayan kadigiti kakabsat ko. Kastamatin,
Puti di napintas nga balay para kada kayo kintatang kinanang. Tapos saan yung anusan dati nakabasbasit nakailit nga balay tayo. Ay, hunay kan Diyos ko. Talaga nga awan ti pagbaliwa mo anak ko. Maulawak ka talaga king ka, Maripe. Panawang ka man laing ngayon. Alang nga ro din tatang. Tainak man ipadas dito nga pagpapudaw no talaga nga effective man laang. Uy, bakla. Imbag ta nakita ka dito eh. Oh, apay ka di. Marife. Makalawas mo't laang nga ususarik diti produkto nga ginatangkuking ka. Ket na pumudpudaw ka. Kadi. Wen. Mamati ka kanyak. Adapin mo dawam iti makalawas laang nga panagaramat mo kaday tiyang inlakokin ka. So kasla saan kumadlaw? Kanayon akmad nga agsarming. Kiwan at kanayon mo nga makita tabagim angem no sa bali nga tao. Pimudaw ka. Kita ang makalawas nga di ka nakita. Di ka pa mailasinan. Gaputa pimudaw ka. Nga ta. Wan. Kan talaga nabayag day ta, ti epekto na, nurugrugi na. Damo mo ti agusar. Ang mamati ka girl, ada nagbaliwanan. Kada ito may kaduang alawas, alis tunton. Akit sika no ituloy-tuloy mo to ti gumatang ti pagpapudaw kanya. Tapno tuloy-tuloy ti panagpudaw mo. Dapat saan mo nga isarsarding dayta. Kit apin yung sarding ko. Ay kita, agsarding mo ti panagpudaw mo kasjay lang. Aya, baka mo't ngamin basi-basit mo ti panag-apply mo, kaadum masaya nga nakngarod. Amo mo to, narigat ti agpataor iti 150 nga igatang kunto manan. Ay, nakitagtrabaho ka ngamin girl. Ay, nasaan kunto ka sa pulan tagtrabahon bakla. Taapay met. Gaputa, asawain na to di Hawaiano nga kachat ko. Marikrik na, kursonada na. Iti lang mabit a panahon. Agkita kami. Ay, sungan problema kahit ko tagpapudaw ka talaga. Akit do. No kaya't mo nga talaga nga nadardaras ti panagpudaw mo. Kakaadwem ti i-apply mo, ti ipulagid mo yan. Yan takudil mo. Baka mat kayket mo nga adado ti ipan ko tapno nalalisto nga maibos. Tapno gumatangak tuman kingkan. Ay kita, adda amin ditan Basta, alalisto ka nga pumudaw no, ikakaadum mo ti apply mo girl. Sure ka bakla? When? Ay na. Ay, Diyos ko. Kita man ading ko, numayad deti badok. No pabudawon nakman la deti nga arwata, deti kulay na kita man. Isumalay sumanang tikulay, tikudil mo. Ti kahit ko sa no, maibagay ba deti kulay ti badok. Papudawon na ka di tikudil ko. Hindi kay maawatan manang. Apeng agbali ko mata. Kulay tikudil yun No, kasta tibado yun. Ay na, talaga nga nagrikat ka makaawat sika. Ay na ading ko. Imbes ko mga makatulong ka saan mat. Ay abanak, dahil tamat gayam ti damagam. No pumudaw ka, kaday nga badong. Ibagbaga malatos tumanang. Diyos ko, ay. Ulat na sayaan. Dahil tulat nga ruti usare ko. Ampay manang anyaya problema. Agkita kami nga ruden ti Hawaiano kasi mangpet idirabi Kat inawis na kain kami mangan itiba, bawin ng restaurant. Ay, mabalin to may manang. Jak pinapadasan iti nangan iti restaurant. Tinaodi iti, naki-birthday tayo. Agpila ka nga mapan mangala iti makan. Nagbasit mo tinaalak. Tasaan mo gasyak ti mangala ti masida. Ay na. Catering no kaday dya sa nga restaurant. Ay, kasay. Umayak man manang. Kahit ko ti mangan iti restaurant. Ay, nasaanan. Saan na mabalin ta date mi di jay kini Hector. Hector, iti Hawaiano, nakachachat ko. Kape nga problema di pagbado manang. Kahit kung harkat na po daw iti imatang na tanong makita nak saan nga mas daw to nga sa bali ti kudil sa bali ti Maris ti kudil ko iti personal ken iti Facebook. Isula manang. No talaga kaya't naka-jay Hawaiano, uri anya pa iti kulay ti kudil mo. Kan napintas ka mat. Ay na, ti kahit ko nga rod, saan nga mas daos una.
nga no ape nga napudpudawak iti Facebook. Wen amo ka nabintasak ading ko. Isungard nga dayto iti puunak tapno nung bumaknangak to. Ket sika, igatangan kanto iti original nga pagpapudaw. Tapno di da kanto uyawen di kita classmate mo. Jacket manang. Api ko mga di mo kayat. Di mo kaya ti pumudaw? Igatangan naktulat at cellphone ko. Sige. Igatangan kanto pa iti cellphone. Igatangan kanto pa iti pagpapudaw. Tapno na ibagada mo't nga natural ti pudaw ko ta. Napudaw mo ti kapsat ko. Baka kit ibagadan to nga. No pumudaw ako ibagada nga peke ti pudaw ko no nangisit mo ti kudil ti kapsat ko. Hindi kay man maawatan ng mga nga duman sa uyo nga jak maawatan ng. Talaga hindi nga di ka makaawat. Ala. Dahil tulat ang arudan. Ay na. Good luck kanyak. Sabi ko mata. Ay. Sabi ko mata. Saan nga dahil kulay ti kudil ko ti. Manglapad ka dagiti arapaap ko iti biyag. Ay na. Agnerbyusak. Nga makimit kini Hector. Maragsakan nak. Marifeta. Pinaggamtikid daw ko nga kita ta ita. Uray mo't siya, Hector. Maragsakan nak mo ta. Inawis nak. Dito yung restaurant. Kasi nakunak yung kaidiadak pala di Hawaii. Kahit kaunay nga mamam mo. Ngamin, amumet. Singgelak. Kahit kumatin ti agsimpay ti biyag. Kahit bumirbiro kak nga ro diti asawahin diti Pilipinas. Kahit, siyak ka diti kahit mong asawain. Ha? Ay ka. Kahit ka nga ro nga maamuin. No, ikanaklaki diti gundaway ko. Nga paniknikaking kahit nga napudno nga gagar ko nga makiasawa king gagar. Ay, yes. Anya. Yes, Hector. Anya nga, yes. Yes, I will marry you. Anya. Ay, ipakadak ko mapelaeng nga makipagpagaya making ka. Tapno no, adad nga mamamu ka. Ay, kadi. Ay, tiamok no, agpropose ka kanyakon. Agit, saan ka mat kaya't nga apuraan? Tadyak mat kaya't nga agdesisyon ka nga di ka sigurado. Di kaya't ko, kat mamamunak mat. Mamamu ka, mamamunak ti susto. Tapno no, mamuanta no, datamat lang ti kagasan. Angim no armanak ita, yes adagos. Anya. Angim sikalat ano kaya't mo nga agaram kanya. Awan ti problema. Agorder tan. Mabisina kon. Sige. No, anya ti kaya't mo. Ibagam laeng. Ibagam iti waiter. Tayo ti orderem. Awan ka diti madlaw mo kanya? Anya nga madlaw. Awan ti mapansin mo iti itsurak? Parag ko na ka, napintas ka. Ay, dalaga? Wen, napinpintas ka iti personal. Huh? Bolero ka gayam, Hector? Sasaog na usto. Ngamin, saan ko nga makita ti usto nga pintas ti may isang babae, no? Saan ko nga makita iti personal? Awen nga nakita mo, iti ladawan ko iti Facebook. Uwan nga, amugmat nga, agdumalaang ti picture, kaya iti personal, saan ka di? Ngayon, napintas ka. Iso nga, maragsakan ta. Imanugot ka nga, makipagpagaya making ka. Kinuremet si ka, nataer ka. Ngayon, okay ka dilaing kang kano, ininauna akiti sumagmamanong atawin? Okay lang. Agyaman no kasta, Marife. O sige, agorder ta ka na din. Kaya padamdama, hindi to pekpas-pasyar. Hindi to jemol, no? Ada kaya't mga gatangan, ibagam laeng. Ay, nakababain mo't king ka. Angim no kaya't mo, naipilit mo. Ala, sige, adalataking ka. Sige, waiter! Agorder na ka na din.
Sige. Waiter! Waiter! Yes, sir. Kumain, sir. Agori ka? Ha? Kunak nga itulog kay ti balayo. Oh, saan yung matabalay dito eh? Madamdamanak ti tulog di balay min motel mo dati na pananta. Ha? Ape nga diti tinang itorongam kanyak. Bueno, diti tim impatuldom nga papananta. Ti amok itulod kay ti balay yon. Manamdama. Nag-enjoy kami unay keng ka. Saan ka di nga? Kaya't naka mamamo ako na. Kaya't na agbalin nga pagayam mo. Nga into no agangay. Kaya't nakto asawain. Kasta ti kahit ko mapasamak. Ay na. Apik kaya't mo pala nga iba-ibayag? Anya? No agdadon ka kanyakon, yes adagos Hector. Ngamin, agchat-chat ta pala idi adda ka di Hawaii. Nakarik na ako ni ti ayat keng ka. Ket numan, no bilang laeng ta, ijaya mo ti panagkalay sa ta. Yes adagos. Kwa, sigurado ka? Hindi nakpay unayam mo, di mo ka di paliiwen pelaeng ti amin tap na numa. Mamamunak nga nasayaat? Saanin? Umanay kanya akong dagiti. Naamuak may papanking ka. Naistorya mat kanya akong ti pamilyam. Umanay kanyak tayo tiyayan. Are you sure? Saan kang nga ganatan? Kaya't ko irespeto ti desisyon mo. Yes, adagos. Di mo pa kadanagan. Sige. Sigurado ka nga. Dati aramidin ta. Saan mo ka di kayat? Nakasagana ako nga mangipaay ti amin-amin ko keng ka, Hector. Lalaki aklaan. Saan ka nga kayat nga gundawayan? Saan nga gundawayan? Agpakpakatotoo talaang. Agayatak keng ka. Agayat kamit kanya. Kaya't nga ekalaysa. Yes, adagos ko nakman. Anya pala problema? Baka nga minibagam to nga gundawayang kalaan. Itay laeng bigat nga tilaeng aldaw nga nagkita ta. Wen nga nabayag tagam amon, nabayag ta nga nagchat-chatan. Intakid din. Oh my God, sumriktan. Kaya't ko nga ipanikniking ka, Hector. Ngano bilang laing taga-sawa tanton. Amin kat aramidek. Tapno, naragsak kan tulat ta kanya. Saan ka di nga day tamot ti sapsapulam? Iso nga may ka bimirok iti asawaim diti Pilipinas? Wen. Kanti kahit ko. Dadantumot ti katakunay-nay ko iti biyag. Siya kung tinabayag mga birbiruken, ako nam. Sapay ko ma. Kaya't ko nga talaga iti ada kabadangan na iti amin nga banag. Siyak na itan. Sapay ko ma. Kinagyaman na. Tasaan na kun nga pinarigat pa eh. Arugyan ta nga rutin. Angim ko sa nord no. Saawan ti problema. Ure agbunga man ti aramidin ta. Okay kanya, nakasagana akon. Sigurado ka? Nakasagana kan nga. Uwan. Kat no, adaman bunga ti aramidin ta ita. Alakit ta. Aklunag. Basta laki di sa anak nga itartarayan. Basta laki di tatakdiran na. Ay, kaya una.
Rugyan da karutin. Yes. Amumat. Yes, adagos kanya. Basta si ka. Hector. Mm. 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 Saan mong iba'y payagan? Anya? Isirek mo. Tapno no. Uri, madamdaman ton ti romansa. Ay, iso ka dito kahit mo? Kahit kung aminin nga may sa ti bagita. Tapno, kasartulaan yung ti kurang ta, Hector. Sige, iso ti kahit mo. Ay, okay. Ikate kong ti pagan-anay ko. Ikate mo ti pagan-anay mo. Sige. Tita. Lamo-lamo akon. Apay. Ako. Magustuwak ti ubog ti bagim. Talaga? Sigurado ka nga, isulaing ti magustuhan? Nabintas ka. Sexy ka. When? Inalaga ka talaga ti baging. Madlaw nga ti baging naluknen, nalamuyot. Kasla saan nga naruam iti trabaho? Siyak? Saan man? Agtabtrabaho akmat ngem alalaga aklaeng ti bagik. Iso nga kasti nga nalamuyot lata ti kudil ko. Inuray ti dakulap mo. Nakaluklok na nga naglamuyot. Lahi mi nga talaga. Agyaman na ka, Marife. Ipaimon kanyak, ti kinababaim. Uwin, umikan. Rabawan na kon, Hector. Sige. Ore no saan ka na birhen? Awan di pagdanagam. Saan nga isut makaiga po? Nga saan ko nga ituloy ti gandat ko kin ka. Agyamanak no kasta. Ken agyamanak ta ore no saan nga sikat ti damo. Nga nakatagikwa kanyak. Itong palnaklat ta. Saan nakbuta kasla ka nga dinaduma? Saan nga napatig kanyak tinaglabas? Sige ka rutin. Yan tangay ta nakastrict mo tayo. Rugyamon. Sigurado ka amangan no, pertil ka ita kat agbunga dagos ti aramidin ta. Okay lang. Keket ko pa'y basta. Sige, okay lang kanya. Nakasagana akon. Nakasagana kang agbalin nga ina. Kadagiti agbalin nga anak ta. Yes, Hector. Yes, adagos. Basta si ka. Sige. Hector. Marife. Hector. Marife. Pagbitlaan nga ito'y pasensyakan. Nabayag namin di dinaudi. Okay lang. Okay, kahit ko ba? Sige, paspasam. Paspasam. Pasensyakan. Bumawi ak tumadamdama. Anya, agpamindwatan to. Sige. The more, the merrier. Anya, awan. Sige, okay lang ko na. Ito no makainan na ka. Ada kami nanang. Tang.
Ada ni Hector. Tinobyok. Ay, nay. Nay bagarabiyo. Tata. Ay, nay bagarabiyo mo, sir. Ay, anya nga, sir, tatang. Nobyok ni Hector. Saan nga mestro isuna tapno no awagan nyo iti, sir? Ay, sir, kunak lang. Ay, gagangay. At balikbayang nga raw. Hector, kunayo lang ta kanya kon, tata. Ay, nakababain ba? Barok. Anya ko ba't nakababain, tatang? Ay, nakawarwara dito yung balay. Di pa nasaplidan. Imbagam ko mga minanak ko nga damagaya at dagayam sa nga ilim ta nakaisagana kami. Babayam latan, tatang. Ay, Diyos ko. Awan tubot kami mati maasahan dito nga balay. Ay, Diyos ko, aya. Munik! Tatang! Kung kami nga agwalis ka, hindi ka nagwalis ka babaen, ka dito bisita ni manang mo. Amo yung matatang nga nagisagana ka dito ilutuin ni nanang. Saan ko madama paggudwa ti bagik? Di ko mamanang nakasadsadod, di yung pa'y mabaon. Di pa'y agubra. Ay, siya ka makatagarian ako, ang bisita ni manang mo. Ading mo? Ay, ni Monique. Hamo, patsin di bagbagana. Talaga nga ulaw, dahi nga ubing. Kasta no, mabaon, nareklamo. Iso nga, nadaduman, siya kon ti magubra, kanigiti ubra na. Ay, wait, bakit? Si ka malas sumangon iti bisita ka, aguy-uy ka. Ay, anya, sino nga bisita? Ay, nang, bagarabiyo na. Ay, sino ka? Barok. Nang, ni Hector, ti hawayano nga, nobyo. Ay, nobyo. Wala nang. Api nga di kayo mamati. Ay, naalibtak ka maggayam, anak ka. Anya nga naalibtak yung magbagayo, nanan. Nakay mo, ay, takinayat na ka mag, dahil hawayanaw. Nataer mo gayam, tinubyom anak ka. Kat api ko mga sanak kaya, kat napintasak mo nanang. Uy, nga ron nanang. Nana, inka isaganaan ati merienda, tabisita. Dakay lang tanananang. Asinong timang sango keng kuana, siyak ti mapanagisagana. Sikan anak ko, dapay ubraak na gisagana ak matgiti malabaan into no bigat. Dagiti tugayam mo ring mo, itid mon taon, labaak into no bigat. Dagiti pantim nga, ay na, di ka lamot uri isulat gilgilimbat, numalpas ka nga agdigas. Ay, ninanang makatagari kayo. Ha? Pisa nga si kati aglablaba iti arwatan? Marife? Saan man? Ba't patsin nyo ba ninanang? Mapanamad ipilit nga labaan di kita arwatan. Tati kayat na, adaw ubra na lata, tamaboring. Siya ko nanang, kung kunaknok ko. Ay na, tilaan na nga, magmakana dahito anak ka. Ala, ingkay dyan nanang. Tada kayo ti mapanagisagana iti meriendami. Ay, yan. Sige, okay lang, ingkalatan. Kababain mo kinanang mo, kada kanupi obrana. Baybaam lang ni nanang. Isulat at mapan magisaganan. Agtungtung ta pala dito eh. Sige, isuti kayat mo. Apay? Pinunasak na ito pagtugawan, tanatapok. Ay, pasensya kan, ano narugit ti balay mi? Kwa, Marife. Oh. Mabainak dito salas, mabaling ka din nga. Intalatan iti silid mo, okay lang ata kadatatang kinanang mo. Iti silid ko. Kuma, tapno da privasita. Kaya kayat ka nga makasarita nga awan ti sa bali nga tao. Ha? Kasan nga dito ni? Jack pa nakururnos ti kwarto. Mabaling ka di? Agsublitan to pala dito salas. Adala kayat ko nga ibagakin ka, nga awan ti sa bali nga makangkangag. Intala ta jarwaran. Ijala ta silid mon. Ta kahit ko pa nga makita ti silid mo. Ha? Kantap no makita ko sa dinon tumot ti pagumukan ta. Inta no sumaron no.
pagumukan. Wala, isarunutan to mat ijay, balay mi. Kaya't kauni nga ma'am mo. Kaya't may sa deta nga, kaya't ko nga makita, keng ka, taday tagat ag-reflect iti kinataom. Ha? Anya nga, ag-reflect nga kunam. Basta, intan. Guri ka, Hector. Abay, mabit lang, ikanakla 10 minutes. Intan, saan? Intan lang tan. Mikan, uy, Hector. Ala, sige, inka ije kwarto. Ala, ay, Juan, Baraw. Inka ije kwarto na. Inka. Ninanang mo, Mikan, intan. Anya ko man kabuting mo. Ada ka dilemlembeng mo kanyak. Awan matkidi. Awan magayam. Adala kahit ko ibaga. Ay, sa dino pa paranda ba ka? Ay, mapanda ka no iti silid Ala, ipilit ba deta hawayano nga sumreg da iti silid ni Marife. Nagawin ko na ka. Tapno no makita na, ti kinaornos ti silid ti anak ta. Naornos ka ba? No makatawid sa ka, di na ornosan ti kwartuna. Nakalugloglaw, nakawarwara. Nakataptapaw. Sa alatan. At nakadilim-liming mo kanya. Awan. Awan magkayam. Lokataklatan. Ay, ito. Anya ti kita. Kita aglayang ti kwarto. Anya ka titikayat mong iba ka kanya. Kahit ko ti agyaman king ka. Di anya. Agyaman nakta. Inaklunak iti biyag mo. Salang iti biyag mo no, iti biyag ti pamilyam. Agyaman nakta, inyam amunak kadagiti naganak king ka. No kasta awan ti problema. Problema? Awan. Kahit ko na kahit mo makita ti kwarto. Kahit ko lang makita ti kwarto no makita mo, no? Anya ti kurang, no? Da kurang na, baka kurang ka iti alikaman. Talaga? Ay, kahit ko ti kabaro nga aparador, kahit ko dati drawer nga ada sarming na, tapno no, anta ka nain pag sarmingak ta, rumwarak pala no, kuwakin ada basik nga sarming kong, sige. Kahit ko kumapay ti maadaan iti bukod nga TV dito yung silid ko. Aya. Okay. Rumor na ka rin. Inta jarwarin. Kidney. Anay ko. Apay. Apay nga. Aprusan mataboksit mo. Simbakit ti tiyan ko. Agbertiyan data pa eh. Saanin? Ito naman sa laangin, Marife. Pakibagan tulat ang kadatatang kinanang mo. Nga baliwak tulatan ti umay, pumasyar. Dati sakit ko dati kami. Masapol agawid agsakit ti tiyan ko. Sige. Sigurado ka kayang pahin agawid. Baka makasisiarin ka lang. Siguro, ang saan nga di balay mi, sa anak nga maka-amumlatan. Sige nga ron. Ngayon magsubali ka to ng bigat, tawagan ka namdama, tawagan naktugayam. No di naktawagan, siyak-siyak to mang tawag king kan. Sige, nakon. Tang, mapan ka nun, mapan ka nun ni Hector. Ay, di ba't mangan dito, yung merienda. Saan ka nun? Nagsakit ka rin tiyan na. Sige. Okay, bye. Nandiyan. Napukaw na nga tat cellphone na. Anya ti problema, Maya. Di ka pala mapan maturog. Tingarabiin. Iti pala nga rin nga tawagak ti Hector, Kitni. Ginamit na sungsungbatan. Amangan no na. Naregreg na ti cellphone na. Ala, Diyos ko. Amangan mo't di na kahit kasungbatan. Anya?
Tinabag apay gumamit ka saan kahit nga sungbatan nanang. Na, nakaamiris nga tan Imposible nanang. Anya nga imposible. Nakita naman, ti balay tayo. Imposible nanang. Nakita naman. Nakita naman ti effort ko, tapos doon ti kastak, may pakita nga talaga nga, ay ayatik isuna. Anya ti kayat mo asawan. Ay. Di mo kunaan nga. Naitid mo ti bagim keng kwanan. Saan nanang? Ngim siyempre, dakkel ti pamatik nga, ay ayatin na, kan talaga nga, nagkariisuna, nga ikalay sana. Kaape nga ron, gadi nakasungsong batan ita. Diyak nga ron amo nanang. Amangan no. Nga, ape nga kitam takudil mo nga ay. Saan nga tanga na-turn off kanyak, nanang? Anya? Ay, kikuna. Na-turn off nga talaga Gapo iti nakita na. Na-turn off. Kung nagtupay. Anya nga kung nagtupay nga magbagam. Talaga ma-turn off iti nakita na keng ka. Kung nagtupay. Awan anay na dayjay. Anya? Awan anay na dayjay nga bakla. Sino nga bakla? Ni Ruby nanang. Gaapay ni Ruby. Basol na nanang. Saan mo't kayo nga effective? Ditila ko na kanya kapag papudaw. Iso nga na turn off ni Hector kanyak. Anya? Basol pa ni Ruby. Wala nanang. Taisot ng lako kanyak na saan magayam nga effective, peke magayam nga pagpapudaw. Iso nga na turn off kanyak ni Hector. Ay ulaw ka nga talagan. Ay na maripe. Saan nga dahil dyan tinaka-turn offan na? Saman nanang. Mati sa bali nga mapanunot ko nga paka-turn offan na kanyak. No di ka tikudil ko. Saan kami ka dahil tinga kulay tikudil ko tinamnamait na. Basol ni bakla. Agsagana na siya ka bakla kanya. Makita lang yung pungot-pungotek. Linak ko anak ti peke nga pagpabudaw. Hector. Ay, Hector, sabi naitid konti kaya't makanya ka. Basol mo, bakla! Ay, naapay nga basol ko, Mat. Ay, agpabasol ka kit din. Kawan saan na kung nga intong pal, na di hawayanok, gabukeng ka. Gabuta saan mo't nga effective, na di lakom kanya ka magpapudaw. Kat apay ko mga ma-turn off, kat napintas ka mo lataw, rehang ka nga napudaw, marife. Saan ko basol dayta? Winangim ti amo na kat napudaw, basol mo dayta. Isublem niya 150. Isublem. Irapi tolpo ka, no? Hindi mo isublem. Iba kakaglako ka ti peke. Ay, nagbutin ka mo tin. Dayta ti 150 maon. Jack lapagan ano dayta 150. Na Diyos ko, awadan dati arapaap ko nakeltayan gapo ka dahi tapeke nga produkto nga laklakom. Di matangak lakoman iti original. No adda igatang mo kasano ka ngayon nga makagatang? Awam mat iti trabahom. Wape nga nagtaltali kaking ka. Ay, nagbagtit kan girl. Ay na. Saan nga dayta kudil mo, tinaka-turn offan na. Dayta galad mo, dayta kinataom. Ay, na sasawam talaga man. Dayta peking nga produktong ti basol, teking basol. Gaputa sana kapim mo daw. Gaputa nang isidag. Di na kaya ni kalaysan ni Hector. Hector. Nagsakit launay tinahakem ko iti kaaruba mi nga bakla kasinyong gapo iti panaglako na kanyak iti peke nga madimet effective nga pagpapudaw. Nga patsek nga isotrason no apay nga na turn off kanyak ni Hector.
Gaputa saan na nga ninamnama nga. Kasto iti kudil ko. Tati amuna kat napudawak na ti makikita na iti social media kat napudawak. Problema kat kami no api ngamin nagtaltaleka kiti sa bali nga tao. Nagtaleka kadag iti sasao ni bakla. Sayang lati hari 15 bagata nabawik pa eh. Kasi yung may sa arason no ape nga nagsuratak iti programa ngamin makitkitak mo to kadag iti viewers nga daduma nga agkakapudaw. Nang runa dagiti avid viewers mo nga adda iti balasyo taaw. Sa ludsudek kumagin nagpabalakad ak kumakasin. Anya kadi ti usarenyo nga produkto. Pa-share man, pa-reveal man. Takayat kumiti pumuda wakas kada kayo mga fellow viewers. Kensa din no ti paggatangan kadag iti legit nga produkto nga saan kadi nga peke. Balakadan dakman kasinyong nang runa kadag iti viewers mo nga agkakapudaw iti nakaaramaten iti napintas nga produkto nga pagpapudaw. Tapno no into no sumaruno nga addan tumanen maysa nga hector iti biyag ko ket saan ton nga ma-turn off kanya ket itong palnakton nga ikalaysa. Dahil nga ron ti bakabuklan ti pakasarita kasinyong ket agyaman aklaon na iti anos ken laing mo nga nang tedbiag. Ket sabi ko babaen kadeti nga surat ko, pumudaw ak tumadlaengen. To'y nangisit apagayam mo, Marife, iti Ilocos Norte.